Ka Meghalaya Youth Federation Bangla Sopi Unit Negasni Kalalej Banikandu Banbu Jingto Asau Executive Engineer PHE Mauplang Iskasel District Banpa Shimkia Yu Hakabede Kajingbom Poilot Kaskim JJM Hakshnong Bangla Sopi U President ke MYF Uba Arius Basa Yamot Mat Usketri Cherbas Karthangmau Kalayatu Bakidon Chispa Anyop Santli Kiyeng Hapo Katay Kashnong Raya Kaskim GGM Kalayo Tangkandai Potli Kiyang Kaseng Kaladawana UII Ba Un Shimkia Yakane Kakam Namar Kanik Skim Jong Sukar India Kalamang Banyo Lot Baro Kinong Chong Snong Kamtam Kishnong Ha Nong Kandong To nakalang janga kumu President Jongka Meghalaya Youth Federation MYF Bangla Unit Nila Wanbu Yaka City IE Jongka PG Jongka Mauplang Jongka East Castle Hakabede Batka JJM Scheme for National Sp Nrei ai kaba ni nakalang jongka seng yuan man bu ikini kimat jingdawa kimat jingdan kam jong kipat ba jong National Sp ka ba dimsyam lala ban yo lut yaki ya ka JJM kawede hapo National Sp kilong ying kibadan hapo National Sp kidon haru chispa anyo pusan ki long ying tehnrei kibayo ya ka JJM kilong tangkandai puying tehnrei lakum no mut mintap kandai peu kiba klempet yo ya kanaka JJM haru menta dan nakalang jungi kaseng jongka Meghalaya Youth Federation MYF Bangla Unit di dawa ya i ada in charge ya kanaka PG ba insimkia mardor habia bat kanaka scheme JJM khnang ba kinten poi sabaro kilongjing kibadon hapo kasnong Bangla Sp kibom pat simlayo sate hadu menta dan nakalang jungi gaseng ba kai ka ni sngukia kalong ba halo ke jing ut jingnam ki pai ba nong suisnong jong ke kathan ke jongi dan nakalang jongi ke jong kaseng nimla ban tusnam ngi hapan tan sneu yikini kimat jingdawa jongi syaka sarkar habia bekene kaskum ka JJM amaria kene ka JJM idai man laki thiluyeng kidai banyo ya kene ka JJM tehnrei ka balengo kalong ba asnong Bangla Sopi jongi kalong hadu menta kimsyam layo lut ki JJM te kumta ni nakalang jong kaseng bakakanhun jongi nimbanse bangin hapan ai no siki press media habia dai bat kaneka marknang ba kai ke jingdon kam jing ba kila ban simkhia bat kila ban pingbiang motor tekene kalong ke jing dawa jongi jong kaseng sha I jongka PHE jongka Mauplang ba indai ai halor kane kaman ndu I kalong habia dai bat ka scheme JJM habia dai bat kasnong Bangla Sp kacingwan nya kendu jongi kalong ba imut punya kendu I hendrai imdon tenglai subu ya kijing tho ki staff jengki ba nakalang jongi kum kaseng ngi dawa ba ngi kerpat mardor ba simkia ya kena kam ngi nakalang kaseng Bangla Sopi Unit jongka MYF yuan hang ban kedu I jongka PHE ba dipet ya ka Mauplang bat ya soyong bat bengiwan ban bu kini kemat kelong ba jadi ba skim JJM po kasnong Bangla Sopi kebadan sispa nya pesan teli dijeng bat kita kiyo tang kandai puyeng katkum ka ciktip ke jongi ba sarkar India kalamang ya kini ke skim JJM kamtam kinong kendang bagi di banyo sispa persen bai di banyo ya kini bat adu menta ni maka klemdan ni ai bat bakadang yo tang kandai puyeng tena kalian ngejongi iwan bandawa bat iwan banbu kini jing dawa bat jongi bai dei ban le ban simkhai kini kam na benta kebet kebyang pai ba